Sheikh Yusuf Karure niwe yebembira umukoro ogwo kwemeka Sheikh Jafar Adam kuba mukuru w'itware eribanda North. Umukoro ogwo gukorirwa hacishayi ca Cengando umugombora ya Nyamabare. Amin. Allahumma ij'al ma tasha'u bima tasha'u. Allahumma ij'al ma nasha'u muwafiqan lima tasha'u. Kai la yasiru ma nasha'u mukhalifan lima tasha'u. Ogwo azire kushendekerezwa abakazi be hamwe n'abandi okwikomisho ga district kazi ahara hizibwe. I Sheikh Jafar Adam and assigned having been appointed as the county Sheikh of Ibanda North in Ibanda Muslim District Council of Ibanda District. Abantu ababa kwizo meisho gawe ibwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeji ne yegamira ha webembe abakwiza bahigom meisho gawe bakakuchungura inama yubay'una Allah nibaba bachungwiroha mukamahanga bithona aha mukorogo Sheikh Karure ayerekero kwetombwitwa ngwe byo kurya nebyo kunywa ebiryo mu mahoteli gatari gamwe na gamwe tebera ha mutindo gw'edini y'Obusiramu kuko mushanga abantu balete bindi obone bindi biri mwenjaga hati to Abasiramu tutukulire amahoteli gona gashemere kubaga mu certificate of halal to mean that ngwe biryomo nibikirizwa umuntu kubirya bitakumuteza ki nsibo. Abantu batari bamwe na bamwe bashira ha mukorogo kandi basimire kwatanisa iryo madini gibanda. Tatito Muranga Bishop. Right, around Amos Manigis, Rena Kuseyo. Eno bakodo bangalo banange. Umupengalo zamani basema na banyabo. Ezengalo neza bachikezo. Ituriyo muntogo. So we are united Ibanda. Omuntu wena kureta rwango iwa madini, rwango ya enganda ogono muzigu witu number 1. Konga nyachi kumani. Ezeli muwaza kuzikita cyo kazishobora okaziyo mu ruhago kazita okaziyo mu France okazireta ala ni woro hanga mazima. Urikumpa kanisa wampa kanise mwana nimba ala nimba ni mawe tugora biza tambraje insha Allah. Amakuru aga gasha kwa Timothy Mushabe.